ni umwe mu bakinnyi bakunzwe cyane mu isi, akaba amenyerewe muri filimi za action, akaba ari indwanyi. Martial Art Master Donnie Yen Chi-tan yavutse ku ya 27 Nyakanga mu mwaka w'1963. Ni umukinnyi wa filime muri Hong Kong, akaba akina filimi za action nk'indwanyi. Nkwibutse channel yitwa Rukezo, kanda subscribe maze ukore ku nzogera kugira ngo udacikwa n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Donnie Yen Chi-tan yavukiye ahitwa Guangzhou muri Guangdong, aha ni muri leta y'Ubushinwa. Nyina we yitwa Bo Simi, akaba ari umuwudanga Kwan wo mu bwoko bw'abafu. Ahangaha bakaba bakoresha tekiniki ya Tai Chi. Naho se we yitwa Kristen Yen, akaba yari umwanditsi w'ikinyamakuru. Donnie Yen afite imyaka 2, umuryango we wimukiye muri Hong Kong, hanyuma uza kujya muri Amerika afite imyaka 11, bajya gutura ahitwa Boston. Donnie Yen yize mu ishuri rya Newton North High School. Donnie Yen afite murumuna we witwa Chris Yen, nawe akaba ari umukinnyi wa filime. Akaba yaragaragaye muri filime yitwa Adventure yo muri 2007. Donnie Yen akiri muto yafashijwe na nyina kwiga imikino njyarugamba, maze yitoza imikino itandukanye harimo na Tai Chi yo mu bwoko bwo kwa nyina. Ntiyigeze yitoza Tai Chi gusa, ahubwo yitoje n'indi mikino gakondo y'Abashinwa. Ubwo yari afite imyaka 16 yatangiye kwitoza Wushu. Yayitoje nyuma y'uko ababyeyi be bamwoherezaga mu ishuri ry'i Beijing kwitozanya hamwe n'abandi bana mu ishuri rya Biesing Wushu. Donnie Yen yahawe ibihembo byinshi bigiye bitandukanye kubera umwuga we wo gukina filime. Harimo ibihembo 3 bya Golden Horse ndetse n'ibihembo 5 bya Hong Kong. Donnie Yen yashimiwe na benshi kubera kumenyekanisha umukino wa Wing Chun, ndetse yinjijwe mu nzu ndangamurage ya martial art nk'umwe mu bamenyekanishije Wing Chun. Donnie Yen yakinnye amafilime menshi agiye atandukanye, twakubwiramo nka Ip Man 1 na 2 na 3 na 4, Danka Tai Chi, Iron Monkey, Wing Chun, John Wick, Tiger Cage 1 na 2, Line of Duty, Castle Hunter, Cheetah on Fire, New Dragon Gate, Flashpoint, Bodyguard Assassin, Sleeping Dog, End of Game, Blade, Wuxia, Shanghai Knight, Rogue One, Mulan, Butterfly and Sword, Saturn Return, Legend of Wolf, City of Darkness, Moonlight Express, The Twin Effect ndetse na Seven Sword. Mwakoze kudukurikira. Iyi channel yitwa Rukezo. Kora subscribe maze kandi kunzagera udacikwa n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Hamagara Ira. Ciao ciao, hasta la vista.